ya peninggalane ulung rika lebeling ngatahen adi tekek ngeloten beli ditu di bandara adi magadi kamu keluar negeri ke Turki mekulit. Telung bulan komunikasine lancar, ading orang bebiasa ditu timpal masih beliung ngelakan ti engsapken beli sayang beline berubah dadi curiga maka siap beli ninggalin foto adi di Facebook megelot ngajak wani bule mesra merasa bangga adi ngelatunangan bule bani ngalain beli engsapken janji ngelah mantu cagar nyakitin adi sing ngenehang perasaan beli kewa rasa yenar teanggon adi ukuran beli nyerah. Telung bulan komunikasine lancar, ading orang bebiasa ditu timpal masih beliung ngelakan ti engsapken beli sayang beline berubah dadi curiga maka siap beli ninggalin foto adi di Facebook megelot ngajak wani bule mesra merasa bangga adi ngelatunangan bule bani ngalain beli engsapken janji terang memilu ngajuman lakar ngelah mantu cagar nyakitin adi sing ngenehang perasaan beli